koydum. Yürek ayağında barı bütkönde komsortup koy bardığı biraz çabuk koysa olmokta koldorum. Ankenin anday kıl barın ben bildim, ankeni verdin alımlar geldi dep oyladım. Oşonduktan konustun kıldarım bugün tolgodum. Evne kızlar eken karasan kuday talan jalgagan, ilimdi tabarın alıptır jaman jol barbagan. Kırgızstan mınday çıksa kızdarım men kıyırgadan beri tangalam. Emi jakşılıktı men daga, jakşılıktın el barı suraylıçı Allah'dan. Benim ilim alsan nazınız, andan ilgeri dayın bazınız. Bardığı tartıp jatat sotkaga, anda kol doylu çubarız, karız da doy jaşыбыз. Alımдар gelse mаңдайга, sürdönü akın ozuna, ır gelbey bugün tаңдайга. Barınar bugün düşünüp koyulaçıdı al jayga. Mına megiz akın gelişti, ergi vırdap bersem dep, el jurttu dayımdoy görsöm dep, alısты görstöyönsöm dep, damgalardı görsöm dep, darat menen jürgön argaçan. Men sizlerdi dayımdoy jalgasam. Oy jaşoonun mындай merezi, jaşoonun bolso serezi. Bul damlalardı bilemim, bul paygambarlardın doy elesi. Alardan kalgan doy kemeşi, karap karap oltursam ırlarım aksın bulaktap, barısı tursun kuvattap. Oy bizke mına ke karasam, Abdülaziz degen kazı var, daloşo rahmat. Abdülaziz kazı kim eken? Bul jüre jügürse jük götörçü pileken. Desem götör böytta koldorun, götörbe yatsa koldorun. Akınım kanti aytsın doy oylorun. Ha mınake ordumuzdan turumuz, men kazı dep bir işaret kılınız. Oy kalkımına akdindi bizke sunalgan, mınake uşuğa oldun urumuz. Hanım kazılık degen bilebis, bul kadimden gelgen bu çoğun jumuş. Uşunday jumuştu bardığın taktap jürgön agabız, jakşılıkka bar jaka attap jürgön agabız. Uşul gündüň eň sonun baktap jürgönдөй agabız. Sizdi jogotsok aytınız, sizdeydi kaydan tababız. Siz menen çoğu biz jürsök jıldızday köktöy janabız. Anamdagın aytууga bugün sebeptir, tumar degen derektir. Al tuğun kızlarga gerektir. Oy karap kara oltursam bağala toğdoy kalpağı. Özün üstün akındar ayta versen aysayı. Bunu karap kara oltursam görünüşü manaptay, görünüşü talastay. Men sizdi maktap geteyin, gelgen son bugün tamatbay. Kara sanar tuğandar, uşul direktirdi bir görsöm. Alatoğdoy zamkaygan, alpakayday balpaygan. Görgün üstü karasam geçele gelgendey manazal taydan. Anam toksongo çıkıp tokulalaga eminen gemdoy jantaydan. Dep tamaşa kılayın, göp tamaşa doy kılayın degen sözdün ukkanda tartmay boldum vayım. Berde kante tekende oylop gitti juwayım. Anda mese barına tamaşanırdı dağıda, bula ulap geteyin. Halladan bergen bul belek, akındık menen bir gelip. Hırdap jatkan jaşlar var, bizi kanday ırdayt dep, tыңдап жатқан жандар бар. Анда месе барыңар, жашың менен парыңар. Алла Таалага ардайым, башты ийип алыңар. Бул келген bir тирүүлүк, өзүңөр
Dünyөгө келген соң ырдоо жактан көй чачылам. Сиздердей жакшы жандарга ар качан ырдап батырам. Сиздерди көрбөй калганда айланам көй айланам, ушундай бүткөндөй затынан. Анам бардык келген конокту бүткүлө алам. Дааламды мен жамандыктан кайтарып жакшылыкка көй чакырам. Анткени бирөөнө бул белек шефинин колун кысканча, а бирөөнө болсо бул белек Дубай Америкага учканча, а бирөөсүнө бул белек 70-80 жашка чыкканча. Анан сиздерге бакыт каалайын, ой калкым батыштан күнүң чыкканча. Ханга бүгүн элейин, дагы да эсендедейин. Мунун кайын жеңеси чакырган бир аз болуп жатат мандыраш. Ой андамесе ушундай колго комуз алганда бул көңүлдөрдү тандырат, үмүттөрдү жандырат, жол жоргосунду салдырат. Сага кезек берейин гана, санатың айтчы жандурат. Эл алдына келгенде оң эрге ырдап шашпагам. Жеңесинен сүрдөп жатат деп жеңемен кантип апарам. Акындыкты биринчи жеңемди көргөн кезде баштагам. Анткени карачы, жеңем илим берген жеңем да, билим берген жеңем да, ушундай жеңелер менен мактанам. Эмиң аманым бул жерде, эгизим чынчы өттү кубаттуу. Ырларың бул сенин агылып кетти булактуу. Бирок Айша деген апабыз агаң ырды биз да чачабыз. Айшаң апа карачы, кызмат кылган жаштарга кыйла жашка жашаңыз. Анан Рамазан деген атабыз ушул медресени түптөгөн үчүн карачы, кыздар чыкты жүздөгөн. Кабылайын апаке, чыккан ушул жашыңыз, кубанычтан болсо экен, кубулуңуз каңардайын, ушул кыздар болсо экен. Анан атамдын билип билбей кетирген катасын Кудай таалам жойсо экен. Анан сизди күтүп бейиштин бакчасында болсо экен. Атамдын доң артынан сооп иштер азырда барып жаткан убагы. Апакемдин карачы, бүгүн акындар доң айтылып бет кансың демин до кумары. Аруаккан апаке, кыла бериңиз дуаны. Ушундай жаш кыздардын окулуп турсун до Кураны. Анткени кылымдын азыр деп билем, ушул сиздер болсун чыганы. Өздүрүң аман, сенин ырың жаккан жок. Сен ырдап жатканда тоңсоруп эч ким алакан чапкан жок. А мен ырдап жатканда карачың алакан колун тарткан жок. Бул эминенин белгиси, карап олтурсаң кадырлууларын ардайым мактап алат эр киши, даңтап алат эр киши. Мына Айшаң апам карачы, азырда колдоп коштоп жүргөн убагың. Кантсе дагы апаке, сизге жакшылык ырдап турамын. Эми зам директор, аны дагы айтайын, анын атын Айша экен. Ал жагын бүгүн байкайын, анткени Айша деген энебиз пайгамбардын болгон жубайы. Аныдан айтып турады, Айша деген аттардан жакшылык кана тарады. Жакшылык канады жаралып, өзүң өргөн акей топтолуп жаткан бул жерде. Кудурети менен Алланын бүттүк нерсе карасаң, Алладан болот да турбайбы. Ошондуктан бул көндөн Алланын мактап ырдайлы. Алла таалам бу бизге пайгамбарды жөнөткөн. Пайгамбарым келген соң бизге сүннөт жолунда калтырып, ошонун баарын карачы, колдоп жүргөн үммөтбүз. Пайгамбардын сүннөтүн ойлоп жүргөн үммөтбүз. 5 маал окуп намазды
Жақшылықтың арасын болжап жүрген үмітпіз. Еми мына дамуллалар келішті, бұлардан илім алалы, бұлардан білім алалы. Зикір қылып күн түні, ай жылдыздай жаналы. Анандағы барыбыз, бір-бірімізге мынакей жақшылықты доқылалы. Жақшылық қылса кім мегер, жақшылыққа байралады. Жақшы сөз айтсаң адамдың иманы құрчып қайралады. Анан жақшылық қыла берсең туғандар, ошол душманда туғанға айланады. Ең бірінші пайғамбарымыз келгенде дават қылып шығыптыр. Даватын ұққан сахаба иманы бекем тұнықтыр. Анткени пайғамбарды жөнөткөн Кудайым кыйлан улуктур. Ошол сахабалар келгенде өн ошол доордун эстесек алтын доор кылып куруптур. Биз дагы ар дайым дават кылып чыгалы, дават кылып туралы. Эң болбоду дегенде туугандар күмүш доорун туралы. Аманға қолды чаппай төбе сенің ненің айтып барасың. Бардығы чапты қолдырын ошол жақты дой қарасын. Чынығы төкмің ақындар қантип алақан қолды дой самасын. Мендей болғын ақындар енелердің арғачан батасын ғана самасын. Қағалайын ненелер құрбақта сүскен құлабай, аруақта кемелер. Мен сіздердің айтқанда ай менен күнгі дой теңелер. Бұл айтып атқан дой себебім мұнудан айтып беремін. Енелер келді зал жаққа жаратқандан арғачан жақшылық қана дой келсекен. Алысты көсті енелер аруақта дой өнсөкен. Бұл жалғандың арғачан бейшін ғана дой көрсөкен, жемишін ғана көрсөкен. Чылайланба енелеріме бізбен оқшош ушундай эгиз бала берсекен.